Miyo moro ma ike nie diere mawuok e gweng' Macheles e kar chung'o bura ma Marakwet West e kaunti ma Elgeyo Marakwet dhi nyime gi yudo thieth e osiptal bang' goye mohinye gi apisa marito le mag bunge e alworano. Kaluwore kod nyar miyo noero Janet Kimutai manoneno tim makamano, min-gi nodhi e bunguno mar moto, to ka noduogo dala noromo gi apisano manokawo yien mogoye godo e tok wiye ma pache olal. Tim makamano nomiyo mine kaachiel gi jodongo dhi nyaka e apisi mar jalup komishona e kar chung'o burano ka gikwedo timno kendo gidwaro ni bad migawo marango arita mondo okaw okang' mar chik ne apisano. Ule polisi ambaye alifanya kitendo ikifikia Friday, Ijumaa, kabla hajashikwa ama akamatwe, Jumatatu tutafunga hizi maduka zote, hakuna mtu atakuwa soko na hizi manyumba zote, na tutakuja hapa mpaka tumuone akikamatwa na tuonyeshwe. Mama alikuwa amefika nyumbani akatupa tu shoka nyumbani. Huyo mtu akakuja tu direct akashika mama akaweka kuni chini. Mama amesimama akachukua miti akamkonga. Sasa kumkonga mama naye akanini akaanguka. Kwa nini wamemchapa huyo mama? Si sheria iko. Sheria amechukua sheria mikononi mwake. Si angemshika huyo mama, alete sel, alafu waone kuni yenye amechuna, amekata kwamba kama amepasua na shoka yenye haitakiwi ama na panga. Malalamishi yenu imefika na sheria inakata mbele na nyuma. Na kila mwana Kenya, kila mwananchi ako chini ya sheria ya katiba yetu ya Kenya. Hakuna mtu ako juu yake. Kwa hivyo tumesema ni pole kwa Mama Paulo na tunamwombea apate nafuu kwa haraka.